hardware, software, internet, sigurnost, posao. Problemi, poređenja, utisci, mišljenja, odnos cena kvalitet, kompatibilnost, nekompatibilnost, sve ono što vas nikada nije pretarano zanimalo, a sada vam treba, nemate koga da pitate. I samo da podsjetimo, od svih vrsta poslova najviše volimo da pričamo o poslu. Ali što da ne, dajte nešto konkretno pa možda i bude neki koristi. Važna napomena, ovde diskutujemo, a reklamiramo na malim oglasima. Hardware. Crv u TFT monitoru. Najbolji SATA hard disk. Software. Program. Kako se koriste? Koji je program bolji? Problemi pri korišćenju. Linux. Operativni sistem. Mali savjeti, trikovi, prečice, računari, programi. Windows. Kompjuteri, instalacija održavanja operativnog sistema. Galerija naših pozadina. Radna površina, desktop, računara. Internet. Sajtovi, email, download, dizajn, googlariju. Hajde, nađi me ako možeš. Zanimljivi sajtovi. Higijena, komunikacija, ispravno pisanje, pravopis, web strane, info, blogovanje, uputstva, pitanja, odgovori. Sigurnost. Antivirusi, virusi, firewallovi, obični wallovi. Firewall, online zaštita računara. Da li je svaka šifra zaštita? Posao. Farska ostrva, 18 ostrva na severu sveta. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, razglednica sa Miljacke. Novi Sad, vesti, najave, aktuelnosti, reportaže. Homeopatija, alternativni metodi lečenja i etika. Potrošačko društvo iz vizure jednog potrošača. Hrvatska, uređenje dvorišta, vrtovi, bašte, pejzažna arhitektura. Zarada na internetu, posao i zapošljavanje, traženje i nalaženje. www.inter.rs. Vaša mišljenja, sugestije i pitanja u vezi sajta možete poslati kao poruku sa naše kontakt strane. Međutim, ako želite to da podelite i sa nama, onda je ovo pravo mesto za tako nešto.